Abatuura b'omwanya ogu ogwa Kibwera omuri Isingiro nibetombeita ahabwa amaizi agatwire nigabatahirira gakabaremesa n'okukora emirimo yabo kurungi. So ekizo amizi kugakwijagishira stage nagaika kuru yatugwa nagataho umunanko mu nzanjye. So cha affecting akushanganye takwasa gukora bukwa kizo ryo nanyo tinka ko zero. Think yugwire kana amizi gona gatayijiro mu nzu. Abatuura nibagira ngu ekiresirwe okwigara kw'emifureje eyateerwa ab'ekitongore eky'ebyenguudo ngu kandi na za pipe ezibateireho ninche munonga wagerageranisa n'obwingi bw'amaizi. Cyaha aba bayunura bakakwataha hakuretwa hamizi mingi bateka haka pipe kace ka amizi gakurugoku gatera ka pipe kijura hata amizi gaburo kugenda gatera abantaha amizi gampaha gatwireho nyo kurigirira umukubanza kugetegereza je amizi agankabanza nagarebo muri kinana keri kinana n'etano akagenda hagwenzura nyingi na busitiro ebimbibi ebye pipe bakatakizireho n'orugudo rukatakakozerwe by then chagumizamu kityo yani Godwin orukansara w'umwanya ogu kandi oyebembeire omurango ogu agizire ngu baketerera enduru ahabwe enshongeje abikirukwataho beija barambura konka ateine ekyo bakozire ogu tumurundo gwo kubanza tumurundo gwa kabiri tumurundo gwa kashatu tumurundo gwa kana enshongeje kutubaho mbwenu kumukwiza mukareba amiza gakutera aha nigiza gatera amaduka gakuriya already twineho amaduka ana agatumire ebintu byabo ebiture bikusisikara ahabwo kugira ngo hakabamo kublokinga emifreje numurebo mfreje gutaha gwigire ubwo gwaha ekizube cyuroho eje pipe yo kureba tukaterayo report kari akiroho yunora hata romen stove works nabumba cyamanya konke cya karuvati kiremere Turugambaho na chairman LC1 w'omwanya ogu agizire ngu embereji etwireho obwire buringwa. So twese tubikizuru cy'amizi yambaho mu sere ya Kibwera amizi ngarwa umpangiza kagarama garatarumpangiza ambari bizagajya misi mingi munonga azagategansa Kibwera itawundi no kutwararamo ankagezaho tutandukana bakoze kuri urwuto urumbaha kagamo n'abayunura ndi bashobora ibyafayo by'amiza bashobora nti kadwati zo mu stage Kibwera kadwati simukoza mu kadwati impango munonga clearing this place. There was no need of digging. Immediately we planted. So this is the original, the historical area of the what? Of the water. Abatuura nibagira ngu amaizi aga garugire no kwita omwana w'emyaka 9 gatwara n'ow'emyaka 4 ekyongere kwerarikiriza abatuura. Amizi shaya muneze cyo gakatahirika y'umuntu kuza kwaro kufura ibintu umwana gamwita umwana w'emyaka 9 umwana we yafu ngwene shabuga government mutiyambe bwanyuma yo kurira omurango ogu aba ministry ya works hamwe na transport bakachwekeki kureba enshongeji hamwe no kuhumuriza abatuura. Permits that are given by Minister of Works. If the person doesn't have, we are going to share our contract. You call us, inform us. Then I'm told this one do slash and that one you are the one who recommended him. ninyo kosa ine inakora inakora ngakora ngajamu migude ebyo Konkate ibi nabyo byendwa bibanze birwemo immediately. Engineer Ronald yaraganisa abatuura ko ministry erukuza gukora ahanshongeji omubwire butari bwahare. The person who sent us, our supervisor, senior engineer and station minister of works, told us to treat this as a matter of urgency, and that's what we are going to do. But I was telling chairman, please, this now comes to you, our leaders. Illegal accesses, illegal culverts. Gasha kwa Gerald ahimbisibwe ahabwa Tayari West.